Najbolj me razveseljujejo s svojimi duhovitimi izjavami. Kadar so samoiniciativni. Ko so pošteni, prijazni drug do drugega. Zdaj smo imeli z otroci eno srečanje popoldne, pa so me spraševali, če grem z njimi na ekskurzijo, pa sem rekel, da je to drugače zastavljeno. Sem vesel, da me radi vzamejo s sabo. V višjih razredih osnovne šole, s tem, da me ustavijo, da se pogovorijo z mano in mi dajo vedeti, da me niso pozabili. Tisto, kar nas najbolj prizadene pri teh otrocih, je, kadar je njihovo ravnanje tako, da se ogrožajo in sebe in druge. Če vidim, da ga ne zanima, kar se trudim razlagati, da bi bilo zabavno, zanimivo. Razžalostijo me tudi takrat, kadar so sami žalostni, ko nekako ne morejo sami svojih problemov rešiti, mi jim pa tudi ne moremo pomagati.